appointment. Appointment. And on Casa man ton so man be trim dear trosa. Nasebio opinion to Krubusu Kroninsia. Shia Okambi. Amamuni dear. Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wo frame adwoa searching ebusuafo 2024 ye ba beto aba no wa wo follow politics bia no uhun se Ghana sofu nyina e ka bomu e tae eye His Excellency John Dramani Mahama and the presidency nechi almost supported na nya asem keto akra prophecies upon prophecies say His Excellency John Dramani Mahama ebewini abaye Ghana man penny yehu say His Excellency John Dramani Mahama ebutu ho asofo ekukudam omodo se guneso abonpai ede amano. Indeed 2024 yakoto abano NDC amayoku no ena edi nkunima His Excellency John Dramani Mahama power be president na ende ena Ghana fo ebisa say inti eyampase nyankopon no katre sa asofufui say His Excellency John Dramani Mahama sanso fa amani wembegu yenso o mu ndi say asofo no mo nsem no mo kan na yampa because His Excellency John Dramani Mahama be president di oye yina trese nyame on ka hwe asofo na no mo kansa because se nyame no kansa de aye ne o how pa na brain na adenti na o mo eka say His Excellency John Dramani Mahama be president no promises are not done no ebi any 24-hour economy ebeka His Excellency the former president na Don Kufuado started say all your campaign and as o kache Ghana fo say yento abema no ne major policy na dana no free SHS. Indeed papa ne be president no ne first semester na o starting free SHS and Ghana fo mo free na eco free SHS free o man to books and to uniform na de His Excellency John Dramani Mahama aba oko 1 year 24-hour economy just on camera semokra galamse omudi CNPP penswa your first na na do no console John Dramani Mahama His Excellency by ose o kan so on the oba just say 1 month to krendu galamse be stop in that ginseng what's one man wa ba mu mpanifo bia emfa private jet embo Ghana ka private jet no biniti ya na ya akra no okọ mo de kofa de ba nurses na teachers aye adwuma getting to a year omunti omoka. Now you see His Excellency John Dramani Mahama Abraham no president no me who president adwumayefo echo demonstration pa ese na friends His Excellency John Dramani Mahama ne pencil adwumayefo ko demonstration na nya asem keto akwan so ye kan ya Ghana fo ante and dey omo akokofo na aba na no bisa sa asofofo a omo de His Excellency John Dramani Mahama bai nti yakopon pa na oka say ofa yes imusu aye komembre ya na yenti nsem amode atudwa so mo be kwan bi so amanfo nko school no no political party na strong for the agenda se de bia no ye de sebi omo a ye no omo dodo no ane no omo ye adwuma because omo dodo nyina pe wuntumi asam on ben pipi fu asam you see ye na ne de fertilizer e ma omo na no ba ye beto ba nkrofo amfa fertilizer na amantama ye to ba wi ansa na omo de fertilizer e ba ye se kogu nkrofo fu mo ma do ayi ya ban bi na de bai enti me de me fi se wo mu ntimi nya ho hwe enti utagfo tewufo nursefo mo fie ye de ma mo ko SS free esa ama ma allowances e ma mo wie ye mo de abufuo se mo nkoto aba yo mama ene de on kan first nde no mo frɛ no dwamfo nya sa no mka first sa no mka se onti obia nya baka bia onfa me se ebedi mfie mi no on be fa de dankwa on be fie MPP na Ghana fo si o ma se so ma dwene akoto aba na ko ba bia o se ko because ahekura minister no be say di o matem o do afasan ba bi hwe asemo be ka kire mo no they are raw and bezabefi that be time they okay no be akokrokro na ye meeting after meeting near krokro tewfo ne o si tewfo ne for not grad for and not for and then he for business account ayo mo ne na ni obeja ya em si nsuo senti omo ye demonstration go strike echo strike yeah ai jampo me boa
Now why jump away? Professor jump away. I see they say enjoy. Me say what do you see? Send an catch it omo. Okwa ji ni omo ji you. Any promise promise you omo. Any on push you omo a teacher for. You push a teacher for that omo a. And it says almost demonstration di gum na Ghana for nyina abufu ye. And there Prof Jampo wodidi or the teacher for answer kwashe boase. They say mumu ko demonstration ko strike on fam ho Jampo on fam ho. They say baby o dan zika me say zika so go na no say so na katue boom enti wan kwashe honum bidia ordinary Ghanaians ye ho ba kire yen ye ho ba kire na nya ketwa so I'm not being a prophet of doom but I'm a muno omuntumi hye baby a MPP out of all the stress COVID and Ukraine for ntokwa ene monemo kusia etimi managing kakra you know all the difficulties they could do they cannot handle it. Okay. Before some about a come one, Mamene Nana Kwame Safoji in Komamra. Honorable MP, good morning. Morning, Minia, I'm Pomo. Okay, also Ghana Rebecca say about deputy ambassadorial appointment high commissioner Mampeniayi. Medas Minia, na mechia with you for no upon for so. Enka and some way no sincerely speaking enka menka wasem enka yira mahama bai nanka petro ebo ekofom eniama ebo ekofom sika ebu omani mu ina ya hotoye parliament nanu ya yes ye bi ote say ye baby on the 11 for Saturday umu sika sembe ye de umu santu sheda. In fact committees ni bi crowd parliament because of sika 70 me no ka say ejuma kra wo so mu ye kra o mu ntimi nye. Wow. Ebi wo ho kra wo say omukọ apro e wo oman ni mu e ko hwehwe baby ni ade e ma insight on the committee and as the oversight responsibilities a omoye sika ni ho. In fact so be kra no omampani kasa kra ba be ka kire ye say over 15 million rent so on our foreign missions a high a bomb minica in fact a mia con intino or ye and such no assisania member not by a stroke of pen, just by a stroke of pen. No. The government is now putting another cost of 1.2 million, a 12 million. What's a 50 million a board day? You want me? Now, all of a sudden, you are adding another 12 million to your comb. And the principle smacks absurdity. Bra, me say, you head na me catch you be say, the Vienna Convention, no, and making Yama clear. A Chesania Ubia, O Kwakusi, O mission, I will be man Subiano, Kwaya Obe Faswayeno, or Cherel say, well, Sunya head of mission. Now, unya head of mission, unya head of chancery. Now, head of mission largely a political appointment. A man peninu nedi obi kokusi na nemu. But head of chancery ni your friend is saying technocrat and a head of chancery. Now the job description and the rules never hono. Ye do no as head of chancery nisa because ye did say ono na owo hunim dear. He's in charge of administration, he's in charge of operation, he's in charge of finances, he's in charge of running the mission. As for the ambassador or the head of mission, he is only the ceremonial, first a meeting, but the Juman and head of chancery. So the question that begs is that deputy no obey dang. A Juma obey to do no as ambassador ni you. Now we see ambassador na 9. You are spending almost $7,000 per month. Which is almost 90 to 100,000 Ghana cedis a month. Uria, over $5,000. I want rent.
baby obeda o uria ni yire ne mani ne busuafo opeso de wo ba no o de wo mbeba uria obema omo akom feni say ni obenu aduane ama hom obema hom driver one car one all other allowances send ya odema ambassador head of mission no Jerry John Rollins koya mampani dada akofo be fae na ye papa Atamas onso nya ne baby ko nyame fom nya currency enso be fae na 2008 ye hwe enima ya yete said ye 2024 mu ye ya na Ghana for se dabi mo ye de kra ye be mamu akọ afa bi nso ye party for this ansem ye ba 2024 ye bi ekoye but na ye nyina ye nsenka o mampani dada akofo afutu ode ma ye no be kakaye manisa kama president watisu yibe somu enzo so ye bia ma enema esisi ye bebre that time nyema na John Dramani Mahama, His Excellency the President ya ni ye kai no galamse ye hunsem ye de ka ho asem ama enukra ma na nado danko kufado de ni presidency to so se wo ba wo beye ye ya ma ekodu ba bia na yeso ma na ya wiam na kadompe nti ye ho hwia eni ni nyina no ebesini koye na ye beso mu 2017 fi se niema o mu ye ya abubu o man poso akadompe di number tata ho na fi drum bi a o mu se da bi o mu se galamse o mu ba o be mankrofo atunti o mu to abati MPP enkwala o mu wo ba bi o enu aduane a o mu se aduane e de mo free senior high school no enye nti o mu be ba be shem kana o mu be mamma bunu adwuma bebre ye ne yafa dosu aye hu bi da o mu ba be fa bi agum ekopem pamontare de share 24-hour economy obi e hwe ni mu se adwuma ba ko ye silipa miensa ne beye at different times ne de sa tia ye se si ye fa sa ankrofo na adwuma o mana ko hu misika no e be fa be se say billion make a percentage 47 of our revenue aduana nso tese indirectly intima moduma no so na wo munim we nyina wo mu be yakatua odi ba ye be pa che se ya se wo man nti odi 10% na ma ye ekosugu adwuma ye force ma wo mutie wo nu na ansa na wo te se yese won kan ya bo mini akokwaje ye de ko ohamu nti mu be se wo hwa be 17% baby na de huri di bae ye di nsu di e bae ne nyame ya aduma ye nhihye pa ye to ho ma o man ho hare no kakra o yisi kasem nti na exchange rate na aba fom enam America for nso so adawro ma exchange rate ne ba fom ma o mu huri gina bra ne sa se o mu aba abeye bi bisurunku nti fanwo kakra ka ye teacher for sa bre aba fom anka ibetima to bi de guka mu akọ aban ya sa de wansi de akoto abia so ene de obi aka na no atum sei baby ya ba bedri enipa e wachiri wo mo padwuma ye 24-hour economy na wahin doctors ya wo mo awie school nanka nti ye fisi sisi agenda 111 no ebe makwanya mabuna nya dwuma ye doctors ni bi wi a betimi anya baby akotena nanka wo so asum na dwuma no a wo mo koye na wo school mo kwere mfaso abaso no ene akosi sen. So last Tuesday I discuss a second for nature kakra ya we. Yes pressure e baso no. Enti si ya hwe ya be kakra no obi kra de ya de ba ha be pam no. Ene ukọ hospitals ni pe gu ho nyina no hene ba. Ya de ahodo a tete ho ne enti bi da na ukọ a ohunu. Ene no na e wo ho a nkrofo ukọ a hospital abo peso a sa no bed syndrome no asase esa e de kan no hospital bi. Because na man be the form. Let me say because the time no mu bona na do dan kwakufu ado trizo say ya say ye moye homode wapomudi no e wo hefa no hene ba ne nyina nkamfu ano aban bia wo beba bia no Ghana fonti ase say obi ani so ade hu na kire mode mu a wo bebo ye de ye ni MPPC ye ba mo brofo no ye ba ma wo right from the time mo mpani dada akofo ba ye nyina enema ode ba ye nyina ye nyema ehiafo mo brofo e binya ho mfaso ibi okra ye de ba wo mo se de bi da wo mo mpese ye de be ba kra frize ji se mfie be akiri bi na ebetimi aye de aba so ka se ye de health insurance ba ni nyina wo mo anti ase da
se enye yi na de wo ko fa be de na ye o mampani da ko fo se de bi ye be koso ne ya hwe na ye nuanom mu atimi anya ho mfaso that time ne ma ko wo a ne yetimi di bi tu ho be se bosome no da ho wo kro utimi na wa ye se obetu ane ka o ye mane nkofi ai che be free maten for me chemu na Canada hwe wabusu kasa Canada busue ni bambofo wanya baabi anko gina se bono na je se wuni mi se ebro ne asante twemanso nyame fa obone ncho awko gina sunwan kaka se asante nyine yewura otumfo te kokoso woje obi asa ne de wono dadaada ene woni se bi enuam pepe fo wa apamo Canada wo so ya kanni sa busu kasa mfreni ma kasa ya awko gina sunwan kaka sa ye it don't make sense to you say ayi a friends opem so de ye raba omia ye ba enti no ma o ebunu fo nto aba ma ba omia busue ni wanu nsema san ya wakohwibra no yide mu bebrebe na akokirekirim fa wo yire mu koye campaign because wonni ani so de hu na ani asem bi aka wonkomo so be boss Canada busue ni opem so se de wo ko ya wo chia no sa na ba omia so ko chia ni bie na wo abusia fo me chemu na Canada hwe wabusu kasa Canada busue ni bambofo wanya baabi anko gina se bono na je se wuni mi se ebro ne asante twemanso nyame fa obone ncho awko gina sunwan kaka se asante nyine yewura otumfo te kokoso woje obi asa ne de wono dadaada ene woni se bi enuam pepe fo wa apamo Canada wo so ya kanni sa busu kasa mfreni ma kasa ya awko gina sunwan kaka sa ye it don't make sense to you say ayi a friends opem so de ye raba omia ye ba enti no ma o ebunu fo nto aba ma ba omia busue ni wanu nsema san ya wakohwibra no yide mu bebrebe na akokirekirim fa wo yire mu koye campaign because wonni ani so de hu na ani asem bi aka wonkomo so be boss Canada busue ni opem so se de wo ko ya wo chia no sa na ba omia so ko chia ni bie na wo